Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mambela hi bombisa ririmi rero. Xana xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va bihela khale ka minijere ya vona Philani mbilu ke? Timhaka leti sukelaka ku va xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va ri ku koxeni ka mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi. Minijere ya Philani va hlamusela leswaku va teki mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi leya ku ri mali ya xiyimbeleri Papa Rhulani va yi lombisa eka swa vuchonisi leswaku yi ta bebula kumbexani yi ta tswala. Xikongomelo xa kona ku ri ku ntswalo wa kona u ta kota ku dyiwa hi xiyimbeleri Papa Rhulani leyi a ku ri mihleketo ya kahle swinene. Va hlamusela leswaku mali leyi a yi bebula kumbexani a yi tswala yona a ku ri mali ya ku ringana 6 wa magidi ya tirhandi leyi a yi nyikiwa xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu n'hweti na n'hweti. Swi vi kahle loko swa ha sungula tin'hweti tinharhu, n'hweti ya Sunguti, Nyenyanyani na Nyenyankulu, munhu loyi a lombe mali u koti ku va a humesa ntswalo lowuyani. Kambe loko swi fika eka n'hweti ya Dzivamisoko hi laha swi nga fika tsekatseka kona mi kuma leswaku mali se yi huma hi swiphemuphemu a ya ha humi yi helerile. Kusuka kwalano hi laha mulombi wa mali a nga kumeka a hi siya emisaveni. Se sweswi xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va le ku londzeni ka mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi eka minijere Philani. Leswi swi endlaku leswaku hi vutisa leswaku xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va nga va karhi va bihela khale ka minijere ya vona mbilu ke? I ku eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo hi voni un'wanyana a fika a tsala eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo a fika a tsala leswaku Papa Rhulani, please my man, just understand one thing, someone passed away, money is nothing compared to life. Just take that 5,000 from Philani and forget about 10,000. God will do something better for you in return. You will get that 10,000 times 10 one day. Allow my sister to rest in peace. Se munhu loyi a nga tsala mahungu lama i Lucky Mashimza, naswona hi ringete ku va hi n'wi vutisa leswaku xana sesi loyi ku vulavulaka hi yena i sesi wa yena wa ngati ke? Kambe a nga ha kotangi ku va a hi hlamula. Kambe mahungu lama nga ma tsala lawani ma fiki ma hi khumba swinene. Loko ho languta xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu se va wu dyini ntswalo wa mali liya, naswona ntswalo lowu va wu dyeke i mali yo nyawula swinene. Naswona minijere Philani eka nkandziyiso lowu va wu endleke na xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu va hlamusete leswaku mali leyi va nga sala na yona i mali ya ku ringana 5 wa magidi ya tirhandi leyi se a yi kolotiwa hi mufi i 10 magidi wa tirhandi. Se va ta teka 5 wa magidi wa tirhandi va nyika xiyimbeleri Papa Rhulani. Se va ta vona leswaku mali ya ku ringana 10 magidi wa tirhandi va ta endla njhani ku va yi riya. Se mina hi tlhelo ra mina ni yima na leswaku xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu a va fanekele va pfumela ku teka mali ya ku ringana 5 wa magidi ya tirhandi leyi vo ngo yi kona, ivi va rivala hi mali ya ku ringana 10 wa magidi ya tirhandi tanihiloko va tshame va dya ntswalo wa yona, naswona va dyi mali yo hundza 10 magidi wa tirhandi ivi vutomi byi ya emahlweni. Mi nga hi nyika man'wina mavonelo eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Loko Papa Rhulani hi karhi hi endla sweswo mali yaleyo hi vuyi Joni fika ni teka mali ni yi lombisa vanhu lavaya va hakela mali each and every month. Papa Rhulani a ni va na 6,000 ya yena a hakela rent, a hakela swin'wana a teka mpahla hambi u yi dya na mali a nga ri na problem. Ni n'wi nyiketa 6,000 January, February, March. Loko March yi helela ka April ni n'wi nyiketa 4,000, ni vuya ni n'wi nyiketa 2,000. Then April loko se ngika yo a kwati khale se a ku ya la mali ya mina and vele a tshama kwata hi vo March a byela Gagashi a ku Gagashi phela ni kota 15,000 se hamba byi tiva loko famba ku pfuna mali ya Papa Rhulani njani. Ni zama ku swi explain but I didn't put into details because I don't owe anyone on the street an explanation. Mhaka leyi ni nga hlamusela ku Papa Rhulani mali liya luya a fa hakela a nga hakelangi. Se sila va famba na hakela mali va jumpa payment va ku va ta nyiketa the following month yi ri 10,000 rand.
unfortunately from April masitaku May, from that May she never paid. Hi yimela month end ya May. Ni printa post ka Facebook ni kombela sesi man bana hakela mali. Ni vini foneliwa hi maxaka. Va ku Philani remove that post. Sesi va ti sungini. A va ha ri kona. Dilolostro. Ndambavisa malo.